Ništa, danas sam da vam pričam o neki temi koja će sad biti objavljena na engleskom u časopisu East European Politics and Societies, tako ako vas zanimlja mogu da vam nekomu šaljem paper koji je na engleskom, ako neće malo više da o tome koji se zanima za te stvari. Već je bio nešto na slovenskom, isto mogu da vam pošljem, tako ako vas zanima, molim vas da mi vaše e-mail adrese mogu da vam pošljem. A danas sam to pripremio neku temu prezentacija o kako je Jugoslavija reprezentirana u spomenicima na području Trsta i današnje slovensko-talijanske granice, to što je bila posle Drugog svjetskog rata talijansko-jugoslovenska granica. Sad pričamo o Jugoslaviji, o zemlji koje nema je više, a puno puta meni izgleda da nikad nije bila. Nikad nije bila u smislu da ne vidi se, ne uči se u školi, ili malo, ili premalo, i samo to što treba, ništa više, mislim, minimalno, samo da spomenemo da je bila neka Jugoslavija, ali ima još mnogo elemenata, materijalnih i nematerijalnih, koji može da se vidi da uopšte tu, na tom području, je neka država koja je bila Jugoslavija, egzistirala je bila. I u tom smislu ću ja konkretno pričati o kako da se vidi Jugoslavija u spomenicima. I zato sam uporabio ovaj termin na rubu. Ne mislim samo u geografskom smislu, jer je danas Trst i rub u smislu granice, u smislu državne granice, nacionalne granice, jer to je uvijek neko na rubu, ali na rubu je u više razinama, jer to je teritorij koji više manje ne spada u neki kontekst, recimo, jugoistočne Europe, ne spada u neki koncept srednje Europe ili jugozapadne Europe, uvijek je negdje između jednog i drugog, i tako sam ja nazvao na rubu, ali isto na rubu jer niko o tome više manje ne priča, ne govori se. I kako da govorimo o ovom Trstu, da se vidi da je na rubu, to vam je sad mapa Italije. Tu se potpuno vidi da je Trst, naravno tu gore, na rubu, da je centralno, naravno, ako gledamo ovaj jadranski prostor, ali ako gledamo neki nacionalni kontekst, to je potpuno na rubu. To je još kako bi izgledao danas granice između Slovenije, Hrvatske i Italije, gde se nalazi Trst i Koper, evo vidite, recimo, i ja ću tu da pričamo kako o materializaciji Jugoslavije u ovom prostoru, šta se od te Jugoslavije ostalo. Što je to Jugoslavije ostalo? Primarni fokus su mi spomenici. Spomenici kao materializacija nekog direktnog iskustva ratnih godina Drugog svjetskog rata. Sad treba da radimo neki kratki historijski pregled kako je bio rat na ovom području. U smislu, cijela ova zona je bila posle Prvog svjetskog rata dio Italije. Dio Italije koji je 1941. iz Trsta napadne Jugoslaviju zajedno sa Nemačkom, Mađarskom, Bugarskom itd. I u ratnih godinama, kad se ruši Italija 1943. dolazi Nemci. Ovaj dio postane dio Trećeg rajha, zove se Operationszone Adriatisches Küstenland, to znači operacijska zona Jadransko primorje, od 1943. do 1945. 1. maja 1945. zajedno ulaze u Trst jugoslovenski partizane z ove strane i Englezi i Amerikanci iz talijanske strane. I tu počne neki
međunarodni problem, kad nema više neka dijatriba, recimo tako, između Italije i Jugoslavije, ali postane to međunarodni problem, tako da se ova zona dijeli na zonu A, Julijska krajina, tako se zove, koja je pod kontrolom anglo-američke vojske, i zona B koja je pod kontrolom jugoslavenske armije. To se više manje, većina ove zone riješi 1947. sa ugovorom u Parizu. Samo malo, evo. Ali Trst još ostaje pitanje. O tomu mi svi koji znate, koji ste pratili ovu istoriju, to je to što ljudi zove tršćansko pitanje. Sve mogli da se dogovore, a ne može da se dogovore oko Trsta. Trst je uvijek problem, simbolni problem za Italiju, isto simbolni problem za Jugoslaviju. Kako će da objasni u unutrašnjoj politiki posle 7 godina jake propagande, i to vam je par ovih primjera jugoslovanske propagande, kako će sad da puste jedan drugemu da ulazi u Trst, da gubi Trst, jedni i drugi. I to je tršćansko pitanje koje traje u bistvu do 54. godine. Evo vidite da tu imam par ovih primjera, ovih plakata koji su bili, znate, i to je ogromna propaganda, jasno iz talijanske strane, tu sam i samo par plakata iz ove jugoslovenske propagande za Trst. Tako da to ima neki kontekst koji je mnogo jak i ide van iz ovog konteksta jugoslovenske, talijanske konfrontacije, ali je to dio međunarodnog problema u hladnom ratu. Tako da materializacija ovih problema na lokalnoj razini su spomenici, koji nisu samo spomenici, ali kreće da su materializacija jugoslovenskih zahtjeva prema Trstu, prema ovom teritoriju. Ali nisu samo to. Danas Trst je dobar primjer, ne samo zbog toga tršćanskog pitanja, ali također zbog toga jer tu politizacija kolektivnog sjećanja kao neka revaluacija prošlosti ima važnu ulogu u lokalnoj javnoj sferi sve do danas. Do danas se govore, ima ogromne polemike, to nisu samo, često se čuje kako je to neka, recimo, ajmo da je zovemo tako, perverzija istočne Europe ili Balkana, to kao istorija uvijek je prisutna u javnom životu, a šta ja mislim da to nije pravo, da mnogo toga ima u zapadnoj, recimo tako, Europi, i to je primjer u Italiji sigurno. Sigurno, recimo, to polemika posljednja je bila 2007. kad je tadašnji predsjednik Napolitano nazvao jugoslovenske partizane kao simbol slavenskog imperializma. Recimo, i to je onda bio veliki škandal, ne sa Slovenijom, jer tada Drnošek već je bio bolestan predsjednik, tako da ništa nije rekao, ali s hrvatskim predsjednikom Stipetom Mesićem, kad je tada bio predsjednik, to je bila ogromna polemika, onda su u Bruslu to malo smirili. Mesić, ne možeš ti tako da kažeš neki europski zemlji koja je bila prva između tih koji su stvarali Europsku uniju, na drugoj strani, naravno, onda su se malo smirili, tako do danas imali su neki koncert u Trstu 2011. gdje se ovo neka, svi smo bili neke žrtve, neke istorije u 20. veku koja je bila strašna za sve, ajde smirimo se. I tako da sad je posljednjih 5 godina malo manje jaka, ali mislim je ta prisutna ove polemike zbog Drugog svjetskog rata do danas. Danas je glavna priča, to nije samo na lokalnoj razini, ali mislim da to može da govorimo
da pričamo o nekem evropskem fenomenu, o tome da kako su socijalistički spomenici neka impozantna građa koji znamo recimo u primjerima kao recimo to je spomenik u Beču. To što nam ova retorika pokaže da su ili nekog velikog Stalina 50 metara u Pragu koje su nosili u Budapešti. To je sad recimo ova retorika koju mi mislimo što imamo kad pričamo o socijalističkim spomenicima. U jugoslovenskom primjeru je recimo ta je priča, to je jedan moj citat iz novine The Guardian, engleske novine, da je to neka primjer, tu vidite medals in the countryside planted by Tito, to znači kako je Tito planted, kako da kažem, da je usadio po Jugoslavije puno ovih primjera, recimo tih ogromnih, bizarnih spomenika. To je ta, recimo, to je bio neka znana izložba 2013. nekog holandskog fotografa u Londonu, Kempeners, tako se zove, svih ovih spomenika koji su percepirani kao neke ogromne, bizarne konstrukcije iz vremena jugoslovenskog režima. Sad, to je, ali ti primjeri, ta priča, ta retorika kao Beču ili ovih spomenika, jugoslovenskih spomenika govore o aktivnosti države u smislu od gore prema dole, recimo neki top-down, recimo, aktivnosti neke države koja sve kontrolira i sve radi. U mom primjeru, u tom tršćanskom primjeru, ja ću da pokažem drugi aspekt. Drugi aspekt ili moj interes je to da vam pokažem kako ima aktivnost od dole prema gore. U smislu, nije tu samo država koja je najviše aktivna, ali drugi su akteri koji su aktivni u tom podizanju spomenika. I ko su ljudi? To su ljudi, normalni ljudi. Normalni ljudi to ne samo to da imaju što da kažu, s tim da dizaju spomenike, ali da mogu da kažu i da hoću da kažu. To znači da su aktivni akteri ovog dizanja spomenika. To znači da oni hoću da se uključivaju u neku javnu debatu oko sjećanja. Moji primjeri nisu taj primjeri, moji primjeri su ti primjeri. U smislu, vidite razliku između ovog i ovog. To je primjer blizu Trsta, Zgonik, tako se zove, to je neko malo selo na Krasu, ako, samo malo, evo, to vam je tu, recimo, to vam je Trst, evo, to vam je sadašnja granica sa Slovenijom, to je tu, danas je to u Italiji, većina su tu selja gdje žive slovenska manjina, više manje, i to su primjeri spomenika koji su posle drugog svjetskog rata, odmah, 45. Prvi je, recimo, nije bila dobra fotografija, tako da ova mi je bila najbolja. Nekog druga primjera koji je podizan već 30. maja 45. To znači manje nego mjesec dana posle kad se završili ratni, recimo, boji u Trstu. Tamo se završe 2. 3. maja u Trstu kad se Nemci predaju Englezima jer nisu htjeli da se predaju partizanima. Tako da boji traju do 2. 3. maja kad dolaze Englezi u Trst. To znači manje nego mjesec kasnije podignuti su prvi takvi spomeniki koji nemaju nikog projekta, nema arhitekta, nema ništa, nema para, nema ništa, uopšte. Tako, ako možete da vidite, skupljaju se kamenje i stavi se neka ploča tamo
sa imeni ovih palih boraca, ili ti koji su umrli kao talci, kaže se talci, ili koji su bili uhapšteni i onda streljeni, stavci, i onda streljeni. Koji u većini primjera i nisu kompletne ove, recimo, seznam ovih ljudi, više manje, uvijek se ova neka revaluacija pola ih tamo fali, ali recimo to su ova emocionalna prva aktivna manifestacija ovih primjera, ovih spomenika. I uvijek je tamo i crvena zvezda. Crvena zvezda koja je sad interpretirana kao simbol komunizma, ali u izvorima, kad sam ja radio intervjue s timi koji su tu gradili, uopšte nije bila tako percepirana. To je percepirana kao simbol slobode, simbol pobjede, simbol pobjede nad nacizmom i fašizmom. Tako da uopšte nema ovog ideološkog konteksta, ili ako ga ima samo za neki mali krug ljudi, a i za većinu ljudi koji ovo stave, koji su više manje partizani koji su se vratili kući, ili porodice od partizana koji su gubili neke borce u ratu, ili ljudi iz sela koji su recimo bili aktivni ili neaktivni, ili možda i aktivni u vreme rata. Više manje su tu sve bilo dosta na nekoj elementarni razini, u smislu da skupljali su pare od kuće do kuće, jer niko nije imao ništa, tako da to su stvarno bile neke aktivnosti koje su radili na neki lokalnoj, više manje seoski razini. To imam par primjeraka, to su snimke iz arhiva, iz Trsta, nekog fotografa koji uopšte nije bio znan do sada, i tak se sada digitaliziralo i mogu sam da dobijem ove snimke, tako da ste vi jedni između prvih koji tu vidite. I nadam se da će biti ovo više digitalizacija, jer to ima više nego 200.000 ovih primjera, cijelo obdobje od 46. i 7. 46. počinje, 45. nemamo, ne znamo gde su ove snimke. Vrlo interesantno je bilo, ali to počinje ovaj fond 46. do 97. 8. mislim. Nešto tako, to znači da je cijelo obdobje, i tu se dobro vidi kako je to neka više neka komemoracija bez nekih jasnih definiranih ideoloških priča ili tako. Opet da kažem, nije to bilo toliko u smislu neke ideologizacije lokalnog stanovništva, bilo je, kako se kaže, naopak, obratno. Stanovništvo je deideologiziralo ovi fenomen. I to se dobro vidi sa crvenom zvezdom, koja je više neki element slobode i borbe protiv fašizma, više nego simbol komunizma ili nešto tako. I tu se dobro vidi kako tu su prve, kad se vrate partizane u selo, to je selo koje se zove Križ, blizu Trsta, vidi su sveštenika koji je zajedno sa partizanima, Crvena zvezda. Tu se dobro vidi da ove se ideologije i prakse miješaju i ove razine se mijenjaju, ili da su uvijek do nekog zajednog komemoriranja. I to još jednom, tako da nije bio samo jedan primjer, to je isto neko drugo selo, isto možete da vidite svećenika i Crvena zvezda, koji bi sad bila retorika koja nam sad govori o nekoj konfrontaciji, potpuni konfrontaciji između recimo komunizma i antikomunizma i nešto tako. To se vidi da to nije bio primjer u ovom
vremenu. I to je još par ovih primjera kako izgleda potpuno to je kamen, dignut kamen ovako sa imeni kojih palih boraca. I vidi se isto lokacija, nije je bitna. Vidite, uvijek je bio crkva simbol seoskog života, crkva konoba, i ako je bila onda posle 45. postaje spomenik i treba da bude u centralnoj poziciji, tako da ima neko simboličku priču zajedno sa crkvom i spomenikom. Da ima neko centralnu ulogu ne samo kao u pozicioniranju u prostoru, da ima svoju centralnu figuru. To je neka moja sminka. Isto tako, možda par reći isto o jeziku, jer smo tu u nekim graničnom području. Većina napisa je na slovenskom, kako možete da vidite, ali sve komemoracije u ovom vremenu su bile slovenske i talijanske. A to je bilo više, to nije bilo zbog toga jer bi ljudi ne razumeli slovenski ili talijanski, a zbog toga da je to bila, hteli su da pokaže da mi nećemo biti kao vreme fašizma, jer se slovenski jezik bio izbacen iz javne sfere. Nije bilo više škola, nije bilo više, mislim, to je bila asimilacija slovenskog društva u ovom vremenu. Jugoslovenska intencija je bila druga. Hoćemo mi da radimo novo društvo u smislu bratstva i jedinstva, a to bratstvo u tom primjeru nije bratstvo svih jugoslovenskih naroda, ali je bratstvo između Slovena, Slovenci i Hrvati, više manje su tamo bili samo Slovenci, i Italijani. To bi bila neka novo bratstvo i jedinstvo koje će biti antifašističko, ali će biti isto antinacionalističko. U tom smislu, tako da sve komemoracije su bile više manje bilingvalne, dvojazične, na slovenskom i na talijanskom. Da, i nisu, i tu se vidi isto ta društveni pristup k tomu, da je to je recimo seoska događaj. Nije to samo dio samo to nekih partizana ili familije, porodice partizana ili tih koji su umrli, ali to je neka širše društveni, ima širši društveni aspekt. To znači, tu pjeva lokalni Kor, hvala. Ili, kako se vidi, godba i svećenik i kulturno društvo, ima neko to. Znači, svi su dio ove komemoracije. I tu se dobro vidimo par primjeraka kako je izgledao spomenik koji je uopšte u nekim smislu kontradiktorno, ali uopšte nije. Jer ako danas gledamo kako nam izgleda kontradiktorno, uopšte nije. I to možete da vidite kako je centralna figura ima krst, ima crvena zvezda, koji bi, ako danas gledamo, to uopšte ne ide zajedno. A tu se vidi još jedan primjer, kao to nije bilo, ako pogledamo partizanski pokret u Sloveniji, to je bilo više manje 90% ovih partizana je bilo su bili katolici. To uopšte nisu bili neki antikatolici, ateisti, nešto tako. Više između 85 i 90 je bilo i ljudi koji su otišli normalno pred rata crkvu i tako da, ako to uzimamo u kontekst, vidimo da to uopšte nije neko kontradiktorno. I to nije samo jedan primjer, ima ih više. Još jedan, vidite. I uvijek krst. Uvijek krst.
Molim? Da, isto, da. I isto, ali ne samo iz njega, isto iz Crvene zvezde. Možda je uvijek neka simbioza u tome, da je neka prema tim koji su pali u ratu. I današnja retorika želi da predstavi partizane kao produžena roka komunizma, ali uopšte nije bilo samo to, ako možete da vidite. Vidi se neki miks laičnih i religioznih inicijativa i u spomenicima i u komemoracijama, gde se vidi svećenik i partizan zajedno i politički komisar, svi su zajedno, mislim. I od što traje i dužije, i iz izbora intervjua koji sam ja pravio sa ljudima koji su bili aktivni u ovim sa spomenicima, jasno vidi da su došli, ljudi su došli na komemoracije zbog komemoriranja i ne zbog ideologije. U 45. 6. 7. sve do 54. to bila jaka propaganda u smislu, vidit ćete, tu će biti Jugoslavija, kako ćemo živjeti, nova socijalistička Jugoslavija. To je bilo moguće 45. Onda nije bilo više toga, zbog toga jer ove cone su se dijelile. To znači da u coni A, to što mene interesira najviše, ovom delu, gde su svi ti spomeniki, ovaj zgodnik, ovaj križ, ona Brežina, eto sam kazao, Boljunjac je tu, to su najviše interesantni, nema više te priče, sve će nam biti bolje od nove socijalističke Jugoslavije, gde bi mogli da budemo da prosperiramo i ovo i jedno i drugo i treće. Ovdje ne mogu, jer se Jugoslovenska armija makne južno i istočno, tako da to nema više tako da ta ova propaganda ne funkcionira više. To se jasno vidi kako ljudi dođe da komemoriraju njihove partizane. Dođe zbog toga jer hoću da kaže da ko je pobjedio u ratu i koji je žrtav nacističkog i fašističkog agresora. To je bio primarni interes njih da grade spomenike i dođe na komemoracije. Tako. To je, recimo, to je jedna iz mojih prvih što želim da se vidi u tom, to se vidi iz mog istraživanja na tom području. Što je zanimljivo da se kasnije mijenim, kad se ova tršćansko pitanje reši 54. Trst je dio Italije, Koper dio Slovenije, ceo ovaj dio je sad dio Slovenije, tu vam je dio Hrvatske i to je dio Italije posle 54. To se riješi i počinje nova faza. Nova faza koja nije laka. Zašto? Zbog 48. Zbog 48. zbog Informbiroa. I to nam je zašto granično područje tako interesantno. Jer tu nema samo neka linija, ali uopšte nema neka nacionalna linija između Italijana na jednoj strani i Slovenije na drugoj strani. Jer su sad, ima ih antikomunističkih Slovenaca, koji se isto uzimaju ove spomenike u smislu da više daju akcent, recimo, na prijeratno antifašistički pokret, koji je počeo već u 20. i 30. godinama. Isto mi smo bili prvi koji smo se borili protiv fašizma. To su oni koji su antifašisti, ali nisu komunisti. Onda imate naravno komuniste koji su posle 48. ima Titove komuniste ili Staljine komuniste, koji isto nisu
recimo Titovi Slaveni i za Stalina Italijani. Ne. Većina slovenskih komunista ide sa Stalinom. To znači, uopšte nije to neka nacionalna linija, transverzala, koja je bila jasna, Italijani na jednoj strani, Slaveni na drugi, ne. Isto ne je na neki ideološko-politički razini, nije to jasno. I sve, i na početku 1945. ima komemoracije sa engleskom zastavama, sa američkim zastavama. Tamo zajedno ima Stalina i zajedno ima Churchilla na plakatima, recimo. To se svi, i na te komemoracije 1945. 1946. dođu svi funkcionari britanskih misija koji su tamo bili, američkih misija, to svi zajedno, antifašističkih Italijana koji su antikomunistični ili su antifašistički isto, tako da je to miks ovih razina koji ne možemo da mi ovo objašnjavamo kako se danas mnogo puta ovo radi na neki nacionalnoj razini koji uopšte nema smisla. I to se dobro vidi i to je ta granično područje je idealni primjer gde se to najbolje vidi. U smislu da posle odmah počinje još ne samo da su komemoracije isto na slovenskom i italijanskom i da se pravi primjeri i spomeniki postajaju bilingvalni, slovenski i italijanski. To je malo kasnije, 70. godina, i to je vrlo interesantan primjer koji sam sad počeo da istraživam, jer to je jedini primjer, svi ti spomenike su vam oko Trsta. Oko Trsta gde je većina ljudi bila Slovenaca, propartizanskih na neki ili drugi način. Posle Drugog svjetskog rata većina posle ratne obdobje je bilo neka više manje levičarska administracija. Problem je Trst. Trst kao simbol, zvali su ga najviše talijanskog od svih talijanskih gradova. Zbog, naravno, treba da se italijanizira ovo multikulturno, koje je bilo multikulturno mesto prije Prvog svjetskog rata. To je bio jedini primjer u Trstu koji je bio spomenik partizana. Nikad nije tršćanska administracija koja je uvijek bila recimo desničarska, osim jednog perioda u 60. godinama. I gradila je svoj identitet na tome kao je Trst tvrđava zapadne, demokratičke, civilizirane, antikomunističke civilizacije. Partizanski spomenik u gradu, u centru grada, bi sve ovo predstavu srušio. Jer to je bio partizanski pokret, naravno nije bio na neki nacionalnoj bazi, isto, tu su bili zajedno u nekim kontekstu Slovenije, Italijani, jaka je bila ruska grupa u lokalnom partizanskom pokretu. Tako da bi se ova retorika srušila, tako da nikad nisu dozvolili da se gradi neki spomenik partizanima u Trstu. I to je jedni primer koji su u noći 75. godine, mislim, stavili u noći ljudi u Trstu, ovaj neki kamen, napisali slavam padlim iz ovih, kako se reče, dio grada, recimo, kvart, da, ovaj distrikt, da, iz ovih distrikta. I stavili su u noći i ovdje su recimo, jedan put svake godine došli, imali komemoraciju, došla je lokalna škola i to je bila stvarno neka društvena inicijativa koja je administracija od tim neko tako tolerirala od kraja 60-ih, u 70. 80. 90. i kad je bilo godine 2000, to vam je sad spomenik od 2001.
to je trajalo recimo 35 godina. To je jedini spomenik koji je tamo malo u periferiji, tamo maknut, ali je jedini spomenik partizanima recimo u gradu u Trstu. To znači, to se vidi, ta civilna inicijativa, kako se mijenjaju, recimo, forma spomenika koja je veća u 60-im, 70-im, 80-im, ali model komemoriranja uopšte se ne spremeni, ne promeni. Vidite, to je iz 71. Vidite, to se gradi isto tako kao se gradilo, recimo, 46. 47. Posle rada, kad završe da rade u fabrici ili bilo gde, dođu ljudi iz sela i tamo se skupljaju posle rada 4 u 5 i svaki dan dođu i isprave oni na neki inicijativi, to oni same prave. Tu je, recimo, deca donese piće i nešto da jedu i tako, ali tako se radi svaki dan. Skupljava se 10-15 ljudi i to radi spomenik zbog toga da se ovo ne gubi uspomena to ko je bio žrtva koga. Jer se ta priča o tome da nek se vidi ko je bio, ko je dao život za slobodu i protiv fašizma, u tom smislu. I to je još jedan primjer, 75. Isto tako vidi se, od 30 godina kasnije vidi se da se ovaj model nije mnogo promenio. Promenio se, kako sam rekao, forma spomenika veća je, više ima para, sad ima udruga partizana iz Slovenije, udruga partizana iz Italije, koje mogu da finansiranju, ima administracije, kao sam rekao, da su većino ljevičarske i oko Trsta, to ima veće, ali model isto tako se gradilo posle rada, se gradilo ove velike spomenike, zbog toga nek se vidi, nek se zna. Vidite, isto i sad sve oficijalno na slovenskom i na talijanskom, slava padim za slobodo, gloria caduti per la libertà. Isto, još jedno, to sam ja fotografirao, vidite, gde su na slovenskom i na talijanskom i interesantno, nema toliko u tom vremenu nacionalnih zastava, ali crna boja je tista koja simbolizira, koju nećemo mi na neki nacionalnoj razini to komemorirati, ali to smo zajedno svi, to je bila retorika, talijanski proletarijat i demokratički ljudi, zajedno sa Slovencima, svi komemoriramo žrtve iz Drugog svjetskog rata. Još mala, sad će polako da završim, ali još par ovih razina koje ja mislim da su interesantne. Sam čitao odličnu knjigu Hajke Karge, isto je prevezena na srpskom, kako je, ne mogu da se sjećam, ali je na nemačkom i na srpskom. I ona kaže da nema spomenika koji su ženskom, da bi simbolizirali ženske žrtve. Nije tačno. Tu je, recimo, primjer u nekom nagroblju, u nekom selu blizu Trsta, gde su komemorirao 5 mladih kurirki, koji su bile uhapšene i onda streljane 44. I to se komemoriraju svake godine. Vidite da ima i spomenik samo ženskim žrtvama. To spomenik mislim da je 2000, da, recentni recimo, uvijek se komemoriralo, ali nikad nije bio taj spomenik, onda se stavilo 2004. ako se ne. Da, novi spomenik, ali uvijek se komemoriralo, sad je još je spomenik tamo njima. Tako da ima i ta ženski element
se uvijek i svake godine komemoriraju ti, to su sve bile to su bile mlađe, 17, 18, 19 godina, kad su bile streljane iz nekog malog sela i tako u tom selu uvijek se komemoriralo i tako da sad se odlučili da će imati i spomenik tamo gde su pohovane češko, gde su zakopane, sahranjene. Evo, još jedan element koji ste vidjeli, mogli ste vidjeti i na plakatu za ovo predavanje, hvala Darko za plakat, je jedna desakralizacija ovih spomenika. To ne počinje u 90. godinama, ali to je već u 60. i 70. kao su neofašističke grupe u Italiji počinjaju da vandaliziraju ove spomenike. Uvijek kad je na neki politički razini neko smirjenje između Italije i Jugoslavije. Recimo kad će Tito da posjeti Rim, odmah ima neke vandalistička akcija prema partizanskim spomenicima. Uvijek kad su neke tenzije, isto tako, uvijek su neke, to je ovaj spomenik koji ste vidjeli prije, koji je bio građen 47. To je vandaliziran, to mislim, to je iz godine 97. 97. je isto ta koju ste vidjeli na plakatu, ja mnogo volim, u tom smislu, naravno da ne mnogo volim, ali mnogo u tom smislu da je to dobro se vidi, to je isto od 97. ili 98. To je slovenska generalna konzulka na jugoslovenskom spomeniku koji je bio vandaliziran od ovih neofašističkih grupa u vremenu kad nema više ne Tita, ne Jugoslavije. To je 97. 98. Tako da vidite kako se ova uvijek ta istorija se na neki način je upotrebljiva u tom smislu kao ova priča, mislim, kako je aktualna u tom smislu. I to je bila meni dobra taka fotografija da se vidi kako slovenska generalna konzulka koja naravno ide na jugoslovenski spomenik. Te godine bio na vlasti u Sloveniji? Te godine na vlasti u Sloveniji, 97. to je bio, pa uvijek je bio Drnovšek, mislim, liberalna demokratija. Da, to je neko srednjo ljevića. Janša je bio kasnije. Janša je bio kasnije. Janša je bio prije i kasnije. I prije i kasnije. Da, ali u tom vremenu je bio Drnovšek, LDS, liberalna demokracija Slovenije. I to je još jedan, to je primjer kako se ove razine miješaju, to je u Bazovici, to je blizu Trsta, da ima najveći i mnogo drugih spomenika. Ja ću da se koncentriram samo na taj spomenik, koji je bio isto mnogo puta vandaliziran, ali u septembru organiziraju uvek neki komemoraciju. To su bili streljeni 4 antifašisti u 30. godine. Tako da to skupljava sve ove razine, to znači antikomunističke antifašiste koji isto kažu ko je bio prvi se borio, niste bili vi komunisti, bili smo mi, recimo, koji nismo bili komunisti ili borili smo se samo kao antifašisti. I to se vidi odlične ove razine, tu imate jugoslovensko zastavu, slovenačku, to je slovenska iz vremena Jugoslavije, to je crvena zastava i to je zastava koja je vrlo popularna u Italiji, kao nek se od rata u Iraku 91. ili kada je bio prva rat zaljevski, prve, posle, da, i to, i posle, onda je bila kasnije i u Iraku bila vrlo popularna. Znači, toliko je ovih razina na tih komemoracija, da ne može se to da interpretiramo samo u jednom smislu. I to sam hteo da pokažem i to je vrlo, vrlo interesantno. To je taj spomenik.
taj spomenik. Na drugoj strani, ovo su obilježili svaki put kad je bio vandaliziran spomenik. I to, mislim, to je prvi, jedini primjer kao znam da su ovo pravili. Mislim, kako, kad je bio sve vandaliziran, a vidi se, to je meni još mnogo bolje kako su pustili do prostora za sljedeće vandalizacije i poslije je bio, poslije 97. je bio još vandaliziran, tako da to sam, mislim da je 99. ili 2000 ova fotografija, tako da to mi je bilo mnogo oko ovog vandalizma, koji nije jedini primjer, recimo, desakralizacije ovih spomenika. U 90. godinama počinje još neka depolitizacija ovih spomenika, ne toliko na talijanskoj strani, ali na tim spomenika na slovenskoj strani, na slovenskoj strani, strani. I to je odličan primjer ove depolitizacije ovog spomenika koji je bio prihvaćen u Sloveniji kao simbol komunizma i režima i Jugoslavije. Tu je originalni spomenik, recimo je ovaj dio bez ove ploče. Ova ploča je, kad se u 90. godinama počinje da se tamo stavi ploča svim palim u Prvom svjetskom ratu, koji naravno nema blage veze s tim spomenikom. Ali da se ovo depolitizira u smislu da to nije samo spomenik, da to nećemo imati spomenik komunistom ili nešto tako, imat ćemo spomenik svim žrtvama iz našog sela koji su poginuli u svim ratovima koji su bili u posljednjim, u 20. stoljeću, recimo. Tako, to je ta drugi dio ove depolitizacije ove spomenika. Tako da ima različitih, nije samo ova vandalizacija u tom smislu koji više nego depolitizira, samo vandalizira i može još više politizira nego depolitizira, ali ima takve primjere depolitizacije gdje ima da skupljamo sve su žrtve, tako da spominjemo sve žrtve. I to je dio ove europske retorike koji isto predsjednik sad u Sloveniji, Borut Pahor, hoće da pravi neki ogroman spomenik u Ljubljani, da spominja sve žrtve, slovenske žrtve koje su bile u 20. stoljeću, koje, mislim, u smislu nema, naravno, ali tako ćemo svi da se smirimo, u tom smislu svi ćemo biti, sad da gradimo, svi zajedno, svi smo bili žrtve, sad ćemo da se svi smirimo i da gradimo zajedno neku uspešnu državu, našu uspešnu budućnost. Evo, ja mislim da to se ne radi tako, ali vidit ćemo kako će biti. I to je bilo to što sam htio da vam kažem. Hvala vam lijepo da ste, ako imate pitanje.